Hello, number lagi sang malola ngi YouTube na pewala samdi testel shui. Ani tanga tinyendung tido chashana tingyung ki nyendung da mutuni kesi kiran sungyon di tame banengi tanda link di nonu la tishawo di kangba nyue la da susu khari thadi gore la shurawo di gala re ani di gola nyendung di shiksu shaya tingyone di ta che ta di niwa tanda ngi she di niwa do cha di ya ta niwa di khari gala re la na ta kiran di de bang ni approve chesar ta kyora la mu re de sangma ra chare kyora la goya gi khangba di ra char ta diki ma ki mortgage broker ke lia chasang che ta thama de la kyora la bala khangba gi color ta khangba ra chare doslar yine temi ra gyur ta di paro la lega be mangbor thangbo de la khar shola na kyora la solicitor gorya solicitor di kyora khangba ra chawa da lamsa ora ki mortgage broker ge remind chiria samsung mortgage broker kran chula ya anti dewa yu yu and di pha chu sheet and solicitor lan ta thingchu bar re pena session khar chire ta property chik ni mi shamba minga la yu shung la register che shera di changma su minga na chu gyur gore and di changma bank da changma gi nyam do dewa chini ta legal ya chini ya team gi la chini mi tin dish course solicitor che ani solicitor ki di ikcha gangza che changma che ani kashi dulana ta fees do konzo fees ke area fees ke du kashi gi susu kurang gi te gwa ro shairia ine khazu eme di ha gu mar ondinyo ne keje thina ya posh kashi gi leire kashi gi tangzu calculate chini ani pate wa chogo do leire ondi keje thithuna ya por ya thangshune ora solicitor data lya mangbu shor kansa and thama de la khonzu ikhachi la na khonzu settlement gi chido ya solicitor tada khangba khyugi khangba nyue shura digi takpula solicitor shore ta khyugi khangba di nyur khurala solicitor shor ta thama de la document exchange shor ta pass chor kyu solicitor da hande khangba takpo solicitor khoi khachire kyula ikja gangza chiti ra chiti dur dara ani kyu solicitor ki property ki owner lera ta digi ming da changma jo gya ore title da changma jo gya ani shungla ya register che and changma chawe chela ta perna session tharing nyungu chusumbala ya solicitor den ya phaso ikcha den phaso te re ya meeting do di chore meeting cho chawe chela an konde chusum da shagala kyula demi ra yuler ta demi ra yula de ta digi ngala chi khar chola na ta kyu khangban de ne de chu de ya color the pre settlement inspection la shuri on di taga dothune apor pre settlement inspection khajana kyo thangbo nima thangbo de inspection chaga do gyo shora ti to mi pe mangora su thela so chaire ya poshini ta reng mare endo do chaira on the pre settlement la do kyo cool off chege tu shora ta de goni agent la de shor nga pre settlement ki color the inspection chawo yeler ani changma ya poshin ta or ye changma ya poshin ta jik che shora changma chawria cheseira an khonso gi best inspection less best control inspection ta bena shashana khangpa na bena chuli ke sha sado ta yana bu mangbo sado ta chik inspection jigli ria ta di susu gi book show di khangba new wake up so ngela sa dang bo form gyang kap su che gwa kha she short de dang za le best inspection du da ha chune chi sa che chi mangbo shor mondi na ta kyo gi best inspection within 2 weeks of settlement la na ta settlement ma shan yin du na yin da sa choria and din ju sangma susu book show re susu gi do som tang goria ta susu do som tang golenta mangbo de da dumar sumgya ni ngapya parol ro storia and best inspector di khashi la na kyo na la le changma check chi de la kyo de dwe chikli ke shwe pipe din su takta re dwe ani kishin nang lo la ta changma check chi gang za che ke si pe la faulty do them ba na tara and kyo la layers de faulty do la and kyo contract di settlement ki ngya la kyo khashor le solicitor la pha de wa chor ta team da de gi dira ta legally pass on chora dile do kyo gi solicitor la de wa chora la goria best inspection ki to the chasos konzo gi result angiriya inspector the result angir and the dulan and on the copy the injim ji pa solicitor la tangor solicitor la tang konzo gi review chir and kyola question chiria kyola thiwa dangir o ta din nanglo la kyola deba ma khan ro da chik duwe roler and susu nanglo la chik chagyo chik du ni du damage to sum do shedu la yo bana and di dus and the ding gi honor digi the subject garo chi subject magya wa na and thandang anso gi contract gi pesha la gyo shura dini pesha dikas chingma minus tangi la shura ani konzo lawyer din zo phazo ke ji shir lawyer ke ji shir kapso khashi ya scenario khar thungila na chongni digi endeler 당보청 외갑수야 얘기 강박이 컨디션 가리 여바 다가나 종기 일란 라이스 델라 얘기야 강보 subject 일란 agree 치 메일 에리아 최상한 저 수유메 I'm sorry 에리아
아니 안드로체 다 카시 수이래 카시 수이 말이야 아니 카시 닝쟁무이 마티스 징용로 당기래 안드로신다 scenario pe mongbo shungirya da ki pes inspection chare solicitor ki ki ekja ganza chesare bank gi loan de ya chare ani QH mortgage broker ki kyola changma da dishike khargar chome khargar da jik to don lok shora dishike re morangi lenge khare me de dishike re and bank gi contract tang sangma chesera and bank da ki bank sunyam de bane khoran su ki account su re account naunala ani fortnightly lugyo na re dawa lugyo bane and on de luk che and pa mortgage te ko ro zuera 다 다른 솔리스레 코란이 려가 강사 차 교육자 강사 출라사 아니 데미라사 저 콘수 얘기자 강사 당리려 안 상마이 데스레도라는 이메일 망고빌리려 다들 배 차이시게 려가 배 망고 셔야 돼 두두 디스트릭 르르로 체 차이시게 마치어치니 제스터 디페 케준부로 차루스 아니 샴바직 케준부직 같이 할란다 키세다 콜라 솔리스레 다 팀즈 버로 저라 데기 말 리글 랴치니 쇼마레 콜라 그 당보 컨디션 동거다 케시 답변나 샤샤나 먼저나 다워 숨숨숨난 디티어라 utility bills 다 된주 상마테오라 그 파칼라올라나 나 utility bills 진짜 간자 up to date 유교시고 유에스야 케시 콘수기 체규로 단테나 가 컨티뉴 치기 메래셔라 모든 중간에 계제 시오리야 페나샤시나다 그 다와기 엔드라 데리아 이네 빌레디 진짜 두바게와 구아가 빌레리오 수수데 오케이션 어디 간생년이 라워 나딘 수상마 고치상마 수르치스 엔드 코라도 간사 컴플리트 당로 치레줘라 원디 간사 라워레 아니 냠도 요아 데미 상마 셋 오브 키 간사 고요 라워야 다시 셋 오브 키 요마르 고생 간사 다가라이스 아니 그런주 태와 수르로 수라나 당보다 간사 붐붐 땅라고 뭐냐니 게시라 통게 말다 이네 데미 수엘레 공충부리야 뭐 야스타 윤달라 두리야 the apartment or the house rent na ki this mangbogora ondi ani denju sangma susugi samne chigwa esta thiwa tangwa che chungna susugi list ni ya keje shira the process kapsu keje shigi the moment chigira ondi kirana diary shone akore pena solicitor nyamni kyo kharchigi interest khasu keje she bangla khari chi chi gyora the sangma list yona yakpoya da organize yo banar da ya thamba dembu do yona logasnga do yona this thamba lamsalam zadi chiga 계절에 망타나요 셈발라시다 디민다 혼디기야 타원데도 안클락바 데미라사이라 데미라사이 제라 데미라사와니 치네니 프로퍼티 디기 딱보 켜나차란 카리 중바이네 상마 켜나레 아니 단디도 시에 당어서 강번 여당내 진타마데다 겨 강번 여사사래셔 다원디 텐데도 시에요 아니 셴바 이제든 상마 계준 보시는 야르과에 계준 보래 아니 솔리시터 콘sul라 솔리시터라 데스타 그기 fees way ganzate edichitra and last current relationship the sunyam dorelana kyoda mortgage broker dinyam dorya kyo mortgage broker la the communicate keje share jura this active the organization da wasum da otundina kes interest rate the page chumbu chera da current this problem to you na ani mortgage broker la can you ta current you push the neji mortgage the review chik chiru cheda sto ya thanda botta da otuk do so dinangi pesh the state sai and the review chiru cheda la shara on the law review chiruchada kunzolata concession do this rayu doeta dalasha kong this chuju means the interest rate is much doeta da don kunzo review chiri interest rate 0.25 to chawa ena binyo kyawa yo dur ku mutuk chuni gyabaro la kyawa dur ta ondi susugi mortgage khazuti gi medela deben chaira ondi chikche ane niwa delar dara khala yare kunzo kuji the interest rate is chunga yaga tini chigla yo kyogi refinance chiruchada ane ondi gangsa mortgage broker gi lengger yo mortgage broker gi lengere ani changmo khonsugi chi dodo kyurangi lenge karre lawa yanar tara kyurangi khaseu chin pha khassang ne keje shorya ondir ta mortgage broker yobane kepsang khariyo lana de kiparula legal ya chegwa mangbuji khonsugi ne chirurya kyuran bagun ingui de chete omar khonsu khajir losumju di naunula bank gi khajire bank mortgage broker la ngute or khans na mortgage broker digi bank la pha introduce chira client introduce chira on the boom boom gi loan yani de introduce de consular portion this to shrago rondi te this to ore bank te ore susu baguni te o mare chishwe ani tanda tip shamba jikte ora ta susu gi khangba di rasariya khangba rasa bank account sangma setup chesa du gapso ta payment chedang shura thangbo kyu contract na daw chik chik la yenar dara kran kharche la na bank na phone ta nga contract shura di
repayment the fortnightly swain or tundan ni na lo la pen na da lo kyo ko ni dong te yuna tundan ni na check dong te yi la shura check dong te yi la na kyora khare kep sa la nar tar end of the month la khatu na ta interest rate ya phara wa na di gi evaluate che da calculation che at the end of the month la chora dila du ku te jura pate de this chi nyung ru ta khalor ta interest la this chi khewa do wor ya onde jiksha sa ani nyewa de la kezi kiran so gi pesha this tewa look tunar da gumu gya ni ge ro juglu thoya na main principal loan yo kiran so gi da bank gi loan ya gi shur diga ne pesha dogdo phalu go dogdo lo na khajire dogdo ra ma cha ru ya gumu gya lu wa na dara ke principal loan tini gumu gya khap ma cha ru ine kyu gi da traditional repayment chidang shur traditional repayment na da fortnightly da monthly te ro chewa na dara ani khali do de ra da lo sumju shane lo sumju na takta cha ro che ta kisu su this manga tini thonga to tini tonar dara ani principal loan na la pesha this phal look dena de gosh look de wa na digi this chikyawa sure sile ta wanted to re this the confuse you gurya ki standa su market la property ta khangba nyoga do nyue gi de che me ta tanda che shi yor shin hob me video de thongwa na this chik mang to chira confuse sa do ro thongir dara ine kyon je thewa khari yo ba enar dara ti che da khare ti wala chen ga dara ni dila ba yo ki phal len ga go ani tang yeng la da na shi gi ke sing la gi ko ma su ro cha sha na ta da di yi professional advice tin mare di kran zo sem na sharo che ngarang gi nyam nyung da ngarang gi ha ko gyo sho ra on di ni kran zo la shi gi ya ta ke zi kran zo la legal the professional advice da and go yo na inji min ji da legal la chi ni da professional din so ya din zo dam na do din zo hire chi ni ya ke che ti du na ko di mo da tan dang gi she de chang ma ngara rang nyam nyung sa ngarang di nang lo la do ni ya ta option da din sang ma ha ko ni ni kran zo la she chi gi kan sin da di this chick pen talk seria 당부신 nga khangba tawe kapsuya nga tadi kana khaike haguma nga mangchi ji khashinanta takalo articles or the podcast or the andro nye information mang bosh collection ya dimado ya nga dingyo ni khangba new sagyo michik like keche sikje shinyung me ya nga hawro kume den do down do lo do da ani mi advice chi ni do the mixes chunga so nga rai approach chi me ya bondige influence tiwa do da ande yoba enardara njim jingala dewa chedara like wala tisha dara angi dilapa gi ni phale gyawo an kesinga tang yegi mortgage broker shura ngara thanda yogyo shura on di contact go yo na ngala da yegi kyunso phar refer choya chidang ya jokso refer cho dola na nganya ma tande ha khomas ya yegi mortgage broker gi khalas lana ngala mi refer chida las cha mi refer chewa na tara an khare ngala voucher ina chik rai las ya ngala tang yedi jokso shton ya nga voucher ya chu de mi refer china ya kenso da ine nga ngarang gi mortgage broker nim da nga thanda buto chik market la ta property new gyo jo changma chi mortgage broker morang rang re ya keme shur inji keme ozi rang morang rang re ta nge gi khunju la anti laing mara o voucher ya chut ki phag ya pudu to laing mara ngarang ki khalor ta besha bum bum gi mortgage broker de morara mora id nga mi chi yue cha an ni mi shambal refer chora on di ta kesu kyono to thangba new ge samno ro ta an mortgage broker di this country me hama go khwani hire cho me khwani dewa cho me den ha ghume na ngala dewa chedara ani ngi mortgage broker ngara rang ta ngara gerwe gi mortgage broker shura on di par refer chna ro mora rang gi las yo ngala mi shamba ngala refer che yo na che da las mix gi peba community da antena yo gi na kyoram peba gi and client thangbo yi las yo on di kyoram so gi the community no mi mangbo era las yu ni zu khangba ni na ngala chu refer che da an ni rokpa cholan mora rangi las ho de gi mora gi consent yu e ga ni dina share chi gu en ki zu kyoran su ko ni yu ba na ngal de shi ni pa share cho os shi shwe ani andi do jire changmolo la ani depend to yo sho an kyoran su tandu tiwa yu ba na dangi mangpile tiwa yu na wala lensha wala tisha dara ani ngi gi ni ha ko ya jene ngi kapto gobdo lengya wo tim mai ba ne ngi pa ju keje ti da da thing san tu ju shura be na so da nursing industry na khangba ni pe mangbo di anas mang chi ji khangba nyu de ya tin zo da ля ша се keje shia na hot topic do cha do ri ya on de gi de so ngala id right ngi la gyo gi lamga di ti me ba na mi shamba ji gi try shamba chi gyo shora on de gi da id ro chi rai ra on de gi kya chi wa na la da ra ke ku ta khalor ne ro da de ke yo mara on de ro ji in changma lo la gi sin dong ding on no re pen to pu ro sta chi yong sa re information ra sa re sa me ro shwe ba na su su gwa gi khalor da su su gi thok thok mo nang me khan ro shwe ba na de zu go ni ri gi ba na pa zu share chi ro chi shi shwe yin en samlo da ra yi en chakuna jimilen chen je yo tashitele